Nyankopon epe se ende mienu enhia ewo Attention TV ewo YouTube so ewo fella na mede ensema ekoso ewo yemamu ha se ye mostly entertainment trend wo social media wankasa no wontem wa se yikra no akọ social media na so za enkan abusia mede ene akosia sparkles na mede fella ebe so mo wa Attention TV na wo pese wo hweda ne da wonya notification ya yade bakope ede mame obe subscribe ede mame na wansan so ahye wo share no so wasem bisa na se wo comment bia na wo adwenkyere bia wo beja wo comment section ho ye be kan fefefe na ne ento ye ne no so ya ye amanyakopon so ehira papa pebusia mitwa me ho mede nsam no e ba beso abusia for me that se wonya bre e de twa ma metwa me ho e de e baaye fella so nie mi di ene akosia sparkles se wonim se wote akosia sparkles there for concern course roba for na me de besomo e wa Attention TV eso na abusia me de nsam no eso mo dia how to biz music for e de won concert so e share so ma na ye papa paya ye hu se Nigeria for all do ya shatawale kan na echi no o ma fa ya nsem o mo be pie e wo program na se ye fefefe oh and then go for kan wasem wa wanko ene Twitter cra trend Instagram trend WhatsApp cra na wo ye wa personal privacy no cra no e san so trend e wo ho se wanko program ni bidia ene na wo message papa na we ana Attention TV fella ya ntna se ende Nigeria for ya we ba ye ye kopel performance e se bia wa nya ticket ni bia nto na wa nya time anko no na wo so nya bi ahwe na ye de adwen hwe time na Westgate all performing e drew baby ana opose ye na ni de so ade asen se so mkika nsen ba ono ne nsem ne de awan keka ne sa keke ade obeka ne se ono de ohu o ma styling asene papa busia mekasa weni be ha yenkohwe video ni brasia. I got a message for you tonight. Me, I don't care if you are black, if you are white, if you are blue, if you are purple. I don't give a fuck, man. I will show you the same love I show my brother or my sister, yeah? And I want you guys to understand something, man. It is one Africa, man. We move together in numbers, baby. And I want you guys to know it is one love, one Africa every fucking day, baby. Ghana, Nigeria, Kenya, we are all the same people, man. I was some did so one kasa ot near Westgate and kasa ekaya near that so ever out to be so there and dra I song stretch back up Ghana hanu me say onim say so pay program say there no say obebuge honum we should no cry say he na sha obekofie na ase etu ne din ane ma me na wo for the man no den arendo na so fudo na wa Ghana hanu mu say no enim no as Efya and the oba stage then the wine no na nyom no so kwa de enda for busia ono so ekopie mo out to build music concert na se yekohwe ono so ne performance embassy ya.
wankasa uhu video ai Efya ne performance bibi e course so oye ne fe papa yes wa ko bi da yenso ya ma akonya na me hu ne course so ebusia me de so dia prophet Raymond Aban eden sembia sambe tutudwa Sophie na mo woska krachen ayi despite nyanga samejeda hu class dem na so send your kan ko yi de ohwe woska pa IGPC mayem professor nkomseponi bia de onu de becheska Odibecheska o odibecheska. Any Ghana for announcement kese pamba. Prophet Raymond Aban Edin Sembia to just on the 31st on more bewra solid dem when obecheska. Opeu, sikanon kwa de obeche. Euros ewom. Dollars ewom. Ne asanso paye memu ha say ne cedis no crowd dey cedis dey say o coins say o papers no say o mu grades and dey jai obe cha mo if you asede dem ho kraye ma na ebi kokwan no ho kra na obeche ebusia na we ana ya share video ni kwa ne ko share comments onim Ghana for commentators association for no o make asa ho na we ebi mu ka say na Sophie enye sikedo no dey ye kwaji end of year there so be a year payo and they will say and so for us already me papa 31st so bought time now was start to na me ti home ti first seat then they Ghana for kasa bebre na so ebusia for yintimi nka ni na nchiro na ye hu ye ana ya ka chiro na ebusia aha ana me de fila so attention TV ebesi me din ene akosia sparkles monitor monition